боиси ифтихори мо аст ки имрӯз мо ба консерти Афзалшоҳ Шодиев омадем. барои ман хурсандӣ болои хурсандӣ аст, зеро ки имрӯз рӯзи тавлидам аст ва ман бисёр орзу мекардам ки ба ҳамин толор ба ҷойҳои хуб нишаста Афзалшоҳро хуб гӯш карда бошам ва худованд ҳамин тур кард ки хостем баъд аз ҷамъомади дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ки кор мекунем, имрӯз маҳфили консерти оростан аз ҷониби ректорамон Аёбзода Ислом ва мо баъд аз он хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрдем ки рӯбарӯ шудем бо Афзалшоҳ ва ин боиси хурсандии мо гашт. Хурсандии мо мана аҳли омӯзгорон ҳарду канор надорад. мо ҳам расм гирифтем, ҳам гуфтугӯ кардем, ҳам чиптаҳоро ба мо тӯҳфа сохтанд ва мо бисёр аз он кас мамнун ҳастем ва мехоҳем ки имрӯза консерт дар сатҳи баланд гузарад, зеро ки ҳар як сурудаи Афзалшоҳ як мазмуни том дорад. ҳар як шеърашон фикр мекунам ки бисёр заҳмат мекашанду ва ҳар якта сухани сурудаи он кас мазмуни чуқур дорад. бинобар ин имрӯз мехоҳем сурудаҳои нав ба нави он касро гӯш кунем. барои Афзалшоҳ Шодиев аз худованди мутаол тани сиҳат, хотири ҷамъ, дили беғамро хоҳон ҳастем. ҳар сол иди модар мебиёд, баҳор медарод. ҳамин сол мо баҳора зимистон қабул кардем. нақс шуд. деҳқоно гирья карданд ки чига худо ҳамин қадр барфи зӯр дод ки кӯҳо пур, дарёҳо пур мешавад, ҳама ҷо ободӣ. ин ҳамаш паи қадами иди модаро. то ҳамин иди модаро ҳечи набуд. барф набуд. худо шукр мекунем ки дар ҳамин рӯзо расон мояд. давлатамо тинч, халқамо нағз, зиндагимо хуб, ҳаётамо ширин. ман аз Америка омадам як чанд рӯз пеш. баъд бачаҳо гуфтам ки Хуҷанд ба консерт ташкил кунтон. соли 24 ба Хуҷанд ба консерт додан шарт. аввали кора ашмо сар кардем. мана 8 душанбе ба консерт худо хоҳад. якта мусаввиди хуҷандӣ 92 сола пурсидем ки бобо шумо дурустми нағз писарам, бобо шумо чанд бадан омадед? гуфтааст писарам 92 ба. ёш метобед ку? гуфтааст чашмакҳои шумо хушрӯда бача мана хушрӯ мебинам. баъд гуфтааст ки бобо ҳамин соли 24 ба тизе нияту тизе дуотон ҳай. бобо гуфтанд ки бачам 60 сол пеш ман 24 куди мегаштам волга куди дуни Хуҷандам. манам ошнам ба нигоҳ мекард. 24 газ 24 соли расо зӯр мешад писарам гуфтааст. гуфтагиам мусаввид борин шавад. 24 хушбахтӣ, серӣ, пулӣ, тинҷӣ, амонат, арзонӣ, тӯй худо хоҳад. Украинаи Россияшам тинч шавад ҷангош. Фаластину Изроилашам тинч шавад. ҷаҳон ба тинҷӣ шавад. тоҷикистону мо давлати бузург, давлати зебо. Хуҷанд шаҳри хушрӯ, одамош хушрӯ.
بعد بیماری که بیر بوده زندگانی ماست بیماران زیر یک پاره خاره خوابیدی بحری ما ماندی کوهی خارا را ما ندیدیم چهره گرمت در قیامت بیمان دیدارا ما ندیدیم چهره گرمت در قیامت بیمان دیدارا پدری مهربان غمخوارا با 4 سال دیگه من گفتن که من آهنگ شروع کرده خانم و برنامه جان دخترچه یک 5-6 تا بدانه و جزو بیست کرده آورد اوقات کرد هیچ صحبت کردیم با ما بعدی هفته شجان آمدم
در شب برسیدم ماشین رو برده شوشتا مایکه کرده آورده بکش پول کرده سحر استاد زفترای نگره یک جای سرخوری بودیم تا آمده با گرام برده همه هم شاگردام کردی یک پول چای کردی بعد چند روز ما تو شنبه آمدیم و آمده گذشتن دنیا آدم با آدم غنیمت درکن هم تو هست هم تو نیست دولتمند خالوف یک هنرمندی مشهوری ما یه ساز بدم معرکه با یک جای هر روز یک جای هم تا کسال شدن تبابت هم تو گذشته آدم بخوات لماجد بیز بلا آدم بسر میرسنی همیروز خانهش فاتح خانه رفتم جیانم شروع حافظی نامدار همین خوجم آدم با آدم زنده آدم از آدم الهام میگیره آدم دیده خودسند میشه زهری آدم میگیره Assalomu alaykum ahli Tolor.
من همین روز بسیار زنی خوشبخت باعث میکنم، زیرا که چندین مراتبه استاد عزیز شما تشریف می‌آورید شهر خوجند. من وقت نمیافتم که سرودهای شما رو گوش کنم به طریق تلویزیون یا به طریق صوت گوش میکردم. مادر و پدر من دو قناتم 90 ساله هستند و باور میکنم که من خوشبخت انسان هستم و هر یک سروده شما به ما از مغز جان جا گرفت. احسن. مادرا بر جستجویت آمدم، یادی تو کردم به کویت آمدم. عطر دنیا بوی نامی تو نکرد، مشتی خاطرها به سویت آمدم. از کنار تاریکستان‌های عمر دیدنی خورشید رویم آمدم.
میگه پدرای عزیز در نامای شما جانم، شما همه تا بزرگ، شما همه تا مرد شما. من این شب وقتم نیست، من همینجا با شب بلیتم گشت و شما میرم سمالات راندم، سمالات رفتنم در کن چند کس اینجا من به نیت کردی آشکاری که خانم بیاد شده من وقتم نیست بخشید محمداتون زنم باشید
آتم قبلگاه بونیسانم کعبت الله جانیم آتم ای قبلگاه بونیسانم کعبت الله bir bak İrem dildeki ağır Dilden razı buli atacan Beni duakli atacan Sizsiz benim iki kanatım Aktuaşım vaktim nişatım Varlığınsiz canım hayatım Benden razı beni atacan Beni duakli atacan Kadrinizi bile almasam hem Sizi hacı almasam hem Şaynamaziz gül almasam hem Benden razı gülüm atacan Beni duakli atacan Duakli dillerdir yaşayın Vatan üçün hizmettir yaşayın Sizge minkor rahmettir yaşayın Benden razı gülüm atacan Beni duakli atacan Benden razı gülüm atacan Beni duakli atacan این آهنگای خوندم o'zbekida ham hozir birovar so'rayapti nima uchun guftam وقتی دوتا سرور دوتا پادشاه دستی اکا ukaga دادن رها شده شد این دو خلق 1000 سال آشنایه براش خواندن در کار گوهرم تاجیک مکانم تاجیکیست ملتم تاجیک زبانم تاجیکیست تاجیکی چون لفظی اهل جنت است
آبادم شدم از نسیمی رو نابادم شدم بوی جوی اولیار تاریکی از نسیمی رو نابادم شدم بوی جوی اولیار تاریکی سیر چشمم شد سمرقندی چوخم سیر چشمم شد سمرقندی
همین لباسای پوشیدم که این لباسم در کار اما وقت گلاستوک بسته برآمده این نمیشد مردم آزاد بودن در کار دوستان مردم نقشه‌هاتون در سال 2024 بیان می‌کنید. نقشه خدا خواهد اکنون من همین رمضان پیش بعدش سفرها دارم در نصیب باشد با طرفهای هندوستان میرم از اونجا خدا خواهد باید سفرهای دیگر دارم به دولت‌های اروپا میرم البته باز یک بار دیگه امریکا میرم تکلیف شدم الکی و خدا تقدیر کند همین فقط برای مردم خدمت میکنم سرودای نو میخونم ایجاد میکنم وظیفه من سرود خواندن ایجاد کردن زنده باد